Apa deno, eta predizketan, eta bueno, hemen geha bueltan Portal Stories Mel, jolasakin, eta, bueno, hemen utzi genuen, goratu nola lota jun ginen, dena ondo zegoen, lota jun ginen, eta derrepente sirena batzuk entzuten dira, argi gorri batzukin, eta zenatzen geha, eta Mateu denbora asko pasala, ze gauzak zikineak eta humedadeak, eta behira, erralduta dago burnia, beraz ematen du denbora asko pasala, guzartu ginenetik. Eta bueno, esaten zigun, tipoak esnatze zigun, Cape Johnsonek esaten zigun, ateratzeko, alako esaten zuen ez dala ezer gertatu, baina ez dio bat ere isin izten. Eta bueno, jarraitu bingo dugu, a ber ze, gertatu. Ostia. Don't worry about the heights. Had a few of my scientists make what's called long fall aperture science innovators long fall boots. That was easier to think of than I thought. Bale, da, esan nahi duna da, eroitzen maia amendik, nik ez deula hartzen. Portal bestean ere dauden bota berdinak. Eta ematen du hemen egon dana. Kaxa hau dia nire bezala, gu bezala, zea indakoak ez? Gaina, amendik entxe etorri ginen, gogoratzen. Eta hementxe sartu ginen, eta hor gorde, hemen jendea zegon, eta han goian gorde gintuzten hortaz. Hemen zerbait gertatu da, eta gaina potoloa. A ber, nire ustez nik esan dako gura zen, Bomba lertu ziala. Epa... Ja ez dago... Ba nire ustez pipi bihaitz izan, etero alako argi gorri batzuk eta... Pick that yellow device up. Don't worry, it's not hazardous. I've had the scientists leave you a new device to help you. Yeah, that's right. A new test. Congratulations! You get to test something else now. Double the experiments for you. Men disperatu ingoit. Segurua jarreta duketa. Dakitena ja da bi portalak izango ditugu. There's an open door nearby. Should take you out of the building. You'll need that new test to move around. Don't worry though, we built the building like this. Ostra. Don't worry about that. It's just a new drilling test we're doing down below. Yeah, to get the salt mines deeper, to get more testing spheres in. Yeah, that's it. Just ignore that. Gezurra zaten nahi zaigu, Ostra, behira, Cape Johnson. Gure kuartan zeon fotoa, ez da zeman denbora pasadein, keon beste kartela jarri urte, eta arpegi hau da. Eta uste portal bia momentu baten iristen zea, olako toki batea, eta beste argazkia daula, oaindik hau baino zaharragoa.
Ah, vale. Hartaz amendik jauzi berdea. Hasi dira ja puzleakin. Han urdina naukan jarrita. A ver. Han jarrit bat, laren ja. Vale. Fail bat izan, nire partez. Don't mind all this too. We just had earthquakes. Lots of earthquakes. Yeah, you get lots of those here in Michigan. Dautzen tokia etorri ginena, bai. Eta nizaten hemen tik-tak entzuten zara. Ez nago seguru, Ikusitu gelago bat ezan. These earthquakes even shook up time a bit. Some stuff from the future got here. Yep, that's how it's here. Don't worry, it's still 1952. Adlai Stevenson is still president. Alright, so, the earthquakes. Kinda did some redecorating in here. Destroyed the door too. You'll have to find another way out. Zaten denbora... terremoto denbora ere mugitu entzutela. Ez dugu nahi esan denbora mordoa pasatu dela. Eta erredikoratu entzutela. Terremotoa ez, bombak edo hemen zerbait egon zan, istripun bat. Hemen zen, tik-tak entzuten zana. Eta erredikoratu da, horre, hemen lehenoa autoak eta zauden, hori ditzegoen. Ezin digota disparatu momentuz. Ara mendik digota zerbait bada. There's gotta be something you can use to launch yourself over the door. There has to be another way out. Vale. Hemendik atera behar naiz. Baina jauzin berde beste toki batetik. Bakit. Nondik izan lezket. Hemen zion lurreko... Baina... nola egin behar dau? Ze... ona salten behar dau. Ah, bale. Hemendik salten dezakeu. Uste bat. Vale, hemendik ona... urdine saltatu eta ero handik laren diabota bera. Vale. Dago justu hau parean.
zait okurritzen nola, berdan? Seguru horrelako zerbait da? Zematik ezin da? Bat zait okurritzen. Zehandik atea berdala seguru. Jar kristala aportuta eta dago. Lehenengo puzela eta ja estatzen nahi zait, Hemen ez da. Irutzen zait hor, baina amendik gero nola insalto, ona. Amendik igual, tarte honetatik. Abiadura hartu behar dugu, erorketan gero amendik disparatuta hartetzeko. Joder. Hemen lurrean ez dago zer, ez? Ketxuan ezin da ez. Ah, coño. Claro. Honez egiten zuen, bai, abiadura eskartzen zuen. Nora jarri behar deu. Hori hori. Vale, ez que nuen ikusten hau, palanka. Amen. Hori. Horrela, ondo guztia hiela. Ba, oain bai. Karo, eske hori nun ikusten da pentsa... Ez ziten okurrit, lehen ikusi dugu eta... Ez zion likidoa botatzeko opzioik, beraz pentsatzen nun, likidoik ezin zela bota. Vale, ordeina jarrita. Ordeina jarriko dugu. Yuhu! I know, things might look different than what you're used to. But while you were spending that little time sleeping, we had some Aperture Science nanomachines come in and build all this stuff. Yeah, that's it. They're quick little guys. Faster than any science guy I got. Bai, majo aldatu ala. Ez dik usaten nondi da, baina bueno. Mendik maten duzin degula pasa. Beyond that door is one of the new testing tracks. Totally, completely new. Get through it and head to the first testing sphere. I'll let you know more there. Hemendik etorgo naiz, zeurunik horti da. Piskat esploratzen eta hemen zer dagoen. Bale, hemen igo gailuan etorri ginena. Eta ez dago, zer... Nanomakinak zain dutela, eraiki dutela bai. Bera, guazen. Jo, korrika egiteko den bertzun botoi batek.
Vale, hemen pintatu daiteke. Now, I just want to make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through, and installed one where people needed to go through. Vale, hemendik ezin gara pasa. Hala esan. Vale. Ez da soilik zeiten dula, akatu iten zaitu. Ez duzu, ez da, pentsatzen un pareta invisiblea bezala funtzionatuko zula, baina ez. Akatuko zintura. Now, I just want to make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through, and installed one where people needed to go through. Vale. Jarri zakit bat. Vale, horra joan behar dugula zeur. Hori aktibatu beharra dagoela bat. Eta hori ere bai. Nola sartu? Hori da, pentsatu behar dugu. Vale, hau da portal bat horra jartzeko. Bueno, ez deguna behiratu ofizina hauetan zertzeko. Cerres. If you turn the power off, you can easily turn it back on. That switch isn't like the rest of them. The others trip a circuit breaker that causes an entire part of the facility's power grid to blow up. So, remember, the one in here is good. All others, bad. Vale. Después la I think these switches were designed for two people. Ah, Maybe your new test can help. Vale. Karo, gure itzaltzean, hau guztia ere itzalde egin du. Horta zen behar dugu. Erten berriz, piztu, eta portal urdinetik sartu eta joan. Remember, you can always turn the power on or off again. Tartara barruan nago dira. Toen barruan gaudela egin behar dugu portal bat, hemen dago bat, eta hemen dut urdina, bia batera segitzeko. Vale. Hau da esan du, porrotako esfera horietako bat, ez? Gora segi behar dugu. A ber, ikustetan. Zerbait portaren bota, erda. The new testing track is just through here. Vale. Ziago portaletan bezala, zona urdinoetatik pasatutakoan, mira, portal hori desartu egiten da. Portala edo objektuak dauzkatzunean. Kuboak edo konpanien kuboak edo dauzkatzunean desartu egiten dira. Gorritik ikusi dugu hil egiten zehala.
Justo amantzen. Oh, that's meant to happen. Just to test your reflexes, you know, after your short sleep. Oso ondo da bain da. Ze portalen betiko umore hori. Zeiten. Gordetzen du. Gordetzen du dauka honek. Hore, azertu bat izan da, beraien aldetik. Lurra, goiti zerbait ere itzen. Bale, hau da lehenengo probetako kamera esan duenez. Esfera, eta gero azpian ikusten du beste esfera bat dagoela. Eran portaleko betikoa. Baioa. Eta lehenengo kamera. Aber bat ze porba prestatu dituzten. Modero alako espantzio honetarako. Wow. Ah, yes, Bravo Volta, hold on. Fifth testing track, yes, fifth. You'll need a portal device to get through. Sorry, I meant a portable quantum tunneling device. Look, it's in your hands right now. The scientists did their job. You'll do fine. Hor kubo bat atera da. Hauen bitartez ezin dugu disparatu da. Urdina da jauzi iteko behira. Boing. Eta txuria da garbitzeko zona bat. Honek garbitu egiten du pintura. Hori ezin dugu pasa. Hemen, ona zeuruenik urdina botatu behar dugu. Hemendik jauzi egin. Eta boing, area gaino. Eta mugitu. Hola potentzia eta hobeto pintatzen. Vale, amelaren jarri dut. Habain pasatzen ma naiz. Ezin dut. Zeagin. Pintatu hor. Baino jarri lezaket. Hau. Hala uztet, salto egin eta mahurtzeko mate maiat, bai, geratu ditu. Ez dula jarraitzen, jauzi. Hortaz oain, nola zartatu daizkeu? Hemen jarri daizkeu, eta oain.
honekin pintatu behar duen hau oraindik gehiago. Vale. Ez dituzten. Oso urrutira. Nola inotu zatu? Ze amendik berdet azkar etorri. Amendiko gutxeatik enaiz iristen. Azkarrago atera behar nahi zo. Jo, akazone bat dira. Zara, handi. Vale, hau ez dut ikusi. Eta oin amendik nora ateratzen. Nola ateratzen nahi zuen amendik. Bale, amendik zeuruenik goitik saltatu berde. Ez. Hau da, portala. Gora nola jo. Zean behetik etzan ikusten, ez, gorria dago. Gauza da alde honetan pasatzen. Ez zuten hablartzen kubo hori zertarako dago. Coño, gelditu bai. Vale. Ez. Joder. Ez zaitu korretzen zuen orain dezake. Horrakula izket eta ikusten eta hor zer da. Kakazarra.
diskoet eta urdina bota. Joder. Zailan orientatzea. Vale. Vale. Hau, pentsatzen izango dala ordea temporala. Vale, hortaz. Oan pieza karrin berdit. Arazoa da ordea. Vale. Arazoa da hor gora nola giratzen nahi zen. Bale, lehenko urdinan botatu saltoen berkotela irutze zait. Jo. Nivel hona daukaten. Bai. Bere zailtasun puntu hau. Bale, horrek. Hau botatu. Bale. Ara posibletan likidoa botatzea ona. Pare honta. Ja, ondo guztia dela. Bat iskina. Quieto. Vale, eso es esto. Square. Eta hortaz horra igo behar naiz. Wait. Zertara helio gutxi hau bera ustez saltatzetenean oin. Miratu beharrik eta ez da. Kaxa goian utzi. Lortzen detan horra jauzika. Vale. Eta nitxiga. Now, everything about this test is lead line, according to my 1950s notes here in my 1950s filing cabinet. It says it's harmful to humans. I mean, not harmful to humans. You'll be okay. Perfectly fine. Nothing to worry about.
Oh, and don't worry about the boxes. We got a ton backstocked ready for this kind of thing. Thrown at the wall, destroyed, rinse and repeat. Useless little things, made them in an hour. Vale, espera. Vale, honek golpe bat eman behiot. Botatzen zen. Ezin zen bota. Ez hori jalaik. Hemen gainatzea ez dituzte bueltatzen. Eta hor gora ezin nahi zide. Ez, ezken finean hori behin, kontua, hor gora jotzen. Pentsatzen. Ah, vale, joder. Hortaz, hau indet, baina oizin berden. Horian nire duda. Bale, hemen ematen du kubo bat gora eman berdala. Ez da, ez ziten aukurritzen da, nola soltatu hau. Ezin nahi ziguen.
Ni pistoi gainean nahola, kaja horik kendu berdet. Zaitu kurritzen nola. Akaso oso klaro da, baina zaitu kurritzen. Nola hilezket. Bideo luzetxo agatzen, baina bueno. Merezi un jolaza da, eta... Berdin jatortzen manaiz portalak kendu ingoien, ez? Ez me hemen portala jatzen atorre hau dago. Bale, hau ez da puntzen, ez? Bale, hemen jarri berde eta apurtzen dana. Eta aldiz. A ver, vale. Tengo el... Senda apurtzen dana, oi? Ah, vale, vale. Vale. Hortaz, bigarren apurtukoa da, hau, denbora mateitea. Hortaz, hau. Kendu. Hau eman, eta pistoira azkat. Vale, zain, hau, zeitzen du. Disparatu eta disparatu, ez? Ah, vale. You're not dead. That means that high toxicity lead didn't get in the air and, I mean, great job, astronauts, Olympian, or war hero. You really are a merit to science. Or something like that. Just remember the Nuremberg Olympics. Eta bueno, hemen utziko bigarren kapitulua. Kosta zaigu hau egitea, eta haure bai. Ez dira arrezak, akaso neu pixatu zian hau, erdoldutan hau portalekin. Eta, bueno, ikuste dut mensajea pregrabatua dela. Hau da, beti izaten du lako Héroes de Guerra nola esaten du? Héroes de Guerra astronautas y olimpicos esaten du. Zeuro ez pregrabatua da, jende askontzat jarritakoa. Eta hoen konturatu naiz detailakin
portalan puntoen klip bat jarrita dagoela. Vale, bueno, hemen uzten zaituztet. Horrengo kapitulu arte, espero guztuan guztok izan gala, eta ale,